Katba ki election district council shaka KHADC Kalan Nangjan Kaseng United Democratic Party mau kerwat constituency Kelanang klan shushu hadian ka jingwan rung thamai jong ki padba shaka seng kata menta kasngi na kaliang uba Titos Khan working president joka UDP ulayo ban pediang sngobha ya kini ki padba shaka party ki badai na kaseng TMC Congress HSPDP bat NPP ha ka jingalang bala penlong ha phalau joka office trekam joka party UDP ha mau kerwat Southwest Khasi Hills District hakaba yakane kajinyalang lapanya do ba Renekton El Tongkhar MLA ka mau kerwat harengkat kajingadon lang ukertong joka UDP ba Jes Nong Seat kinong kitkam ba hakmat ka party UDP uba Titos Khan habakran hakane kasngi ulai khublei ki ba ki balawan panya so thamai na ki we ki party dakaba ong ba ka party UDP kamde ka party jongnu shimet Henry kadega party jong hipat ba ki badon lakanong rim ka baskem. Hakanu kanu ka jingale election kamde ka basuk Henry ngi de ban ki ban ksar ban treshitom bangin ya ben ya kan tho brieu ne kan tho party ngi de ban yeng hala kanong rim. Ulong ru ba ka jingjit jong hipat ba ya ujeslan nong siet kum ukertong ga UDP kamsham labakla namar ngidon kam ki brieu ki baladon jingtip haki kam imlang salang ki kampat ba bat ubala jukersha ne ki kertong kumta hakane ka jingyale jeng u dan lade un ab ban treshitom kumta hakane ka jingyale jeng u un haban treshitom dalade hi don we nong yalam jengi wong no UDP kemodiu udai upat ba kata ke UDP tak kata dau kadon ke jing sotra kat sebab pilai hamtam begini ki breu ki pat ba ki ba it ya ka sang dulung Kidan kajing sujan. Den rei teng kadan kajing hiar kajing kiu namar balai. Ladang ipai pat haki constituency level. Ngidan kajing hiar. Namar bangi mio yaki nong yalam. Kiba biang haka tu por. Takadaw kadan kajing hiar. Pikumbolong hamo korwat. Haka por jong badang dan i liat bibi nong se ngi job bet. Kadien bai khlat mai kadan kajing hiar ka parti. Ringa soban ai khublei gini girang ba bagi ne adu mentah ka parti. Ngi sudan bok mentang yo iba renik. Long MLA. Retresitom. Artem kum MLA la yo ruban long minister. Ba nga kermen hapo ka jingalam ka chungi. Ha parti han ni kanang khalan. Dan pat ki boong ni iet ya ke UDP ni setenat ke UDP tang bagai trilang bagai NPP dan ruki ba ong tamo Pak Renek bon ba ong ta renga kwa ban pensyai pi hakasen syar pat ba kham tam hang ni hamegalaya kabasdang ya ke coalition government pi dibentuk kasdang na megalaya. Wat hadeli patjudan coalition government. Hagiwegi state kamjudan. Dai hakapor jo iba bibilindo. Balas dang ya ke coalition government. Balai hap sedang ya coalition government. Lani kata ke jingetre khaulang ngomong khasi. Lani ka sorkar sendrop. Namar baki pajba. Kim ai ya kanu ka parti ban sensyar marwe takadaw habdon bet ka coalition government namar bagi pat ba mday mangiba kwa banya tre baga NPP mday mangiba kwa banya tre baga Congress ni ka parti ki kwa ban sensyar marwe haka election MLA ka bladap rugila krensya bagi kwa ban sensyar marwe Henry na barbangi mio ya ka number. Ngi hap banyak trailang. Bat kita ki like-minded party. Lar pagalong ba nagaliang jong ka party hibarokawe nagaliang jong ka state election committee ngiladap penskam ya ka kerteng jong iba jas tarwel mo o Jes Landroy nong si
kum u kandidat na kani ka konstituensi ke jongpi ya kani ka election MDC ke ban Salong Shen. Bat ni tenat palat ya karukom penia jong ke election committee yang ni mau keruat. Ya ka bapila pendap ya kani ka kam da ke jing ya tap boot. Ka bamut ba utau ba yo bun ya ke jing kersan ulong kandidat. Ketika kumula oi ba Robert mana ketika democratic way ketika rukom ha kesensiar pai ba baka majority hi karai. Tinrei habangile ya kataru ni sutu ilale ya kababahatam. Tinrei ni susi badang danpat ki perlok. Ki bala apply banlong ki kandidat kila penino ya ka jinglong kim mensim lani ka jinglong kelung daga baki mino naga parti katuhi kala pensisya ba kim long fit banlong kinong yalam haba pisutu baga majority kammon tanghang ta pila de ban sutu ya karai kata ka de ka jing i ka jonga tena kata daw nakaliang jong ka parti berokaway kung mangilapan scam ya kani kapor laong yang ada i MLA ba di chairman bangan penitu ladi ban per scam syu Ahmad Jongfi hagani gasni ya iba Jaslan Roy nongsi kum u kandidat bapura banang ni sakhaman bapihap banya Tracy Tom banya Tray ba hagi primary unit hagi snong gitaw gi jongpi klem shong thai shu nang ba ka jingjok ka badan burom kanwan kanu ka jingjok kanumwan lada ngim Tray sitom wanum ong bangin syania ha katakal air kal air kaya fair ngalamat yaladi ha ka election MLE ka bladap kal air kalabe tenren dala nyau yikibut ngaduna khat stanbut banyo e kajingjong namar bangila syania hakal air tena takada wat num syong thaj ngadon kajing thut hakal election MLE kabladak manitu ipi ngala ur bakani ka kejat kajonga ngamla ya syu kumbasi banai duna ngakam sempoi syu sakisnong ki bangahap bani hakijat jadi na takadaw kalak hati sibun ya kabut ke jonga bangala rem tangkat sanbut henry bangana day bangaya ka kejat